Mwaramutse neza nshuti mwe mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Ishami TV. Nizere ko mumeze neza. Mwaramutse mute, ikaze ku makuru yacu yo mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka no w'2025 turi ku cyumweru. Reka rero mbageza amakuru aramutse avugwa mu karere k'iyaga bigari kugira ngo uyu munsi umenye uko bukeye bimeze. Hanyuma rero ndababwira yuko Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda yahamije ko u Rwanda ruzakura ingabo zarwo muri Mozambique mu gihe ibikorwa byazo ngo bitazaba bihabwa agaciro. Turabigaruka kuri aya makuru mbabwire ni iki Olivier Nduhungirehe yavuze, se yabwiraga bande kuki byagenze gutya. Hashize iminsi hari igitutu abantu bumva bavuga ngo Union Européenne ngo Amerika ngo bafatiye igisirikare cy'u Rwanda ibihano ndetse ugasanga badaha agaciro ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique. Turagaruka rero tubabwira uko Olivier Nduhungirehe abivuze. Hanyuma rero leta ya Kongo yasabye FARDC gukora iperereza ku gitero ishinjwa kugaba igoma. Ese FARDC irakora iperereza ku gitero yagabye? Icyo nacyo kikomeje kwibazwaho, ni gute FARDC iraza gukora iperereza mu by'ukuri ku gitero yigabiye? Ibi nabyo turakomeza kugenda tubibagezaho. Hanyuma rero hari amakuru yandi amenyekanye atari yaravuzwe. Murabizi yuko kuri kira gitero cyagabwe igoma havuzwe ko hapfuye abantu batatu barimo Umufaransa-kazi Karen Brise. Uyu ni wavuzwe cyane birumvikana, wasanze Amerika, Ububiligi, Ubufaransa n'abandi bahagurutse mu by'ukuri bari kuvuga uyu Umufaransa-kazi, ariko hari abandi babiri mu by'ukuri bapfuye. Abangaba ni bantu ki? Biravugwa ko harimo umuyobozi ukomeye mu gisirikare wa M23. Ngira ngo tugarukeho mbabwire iri tangazo risohotse icyo rimuvugaho, turabigarukaho muri aya makuru. Hanyuma kandi ntimujye kure bitewe nuko turi babwira uburyo Bobi Wine wahoze ahanganye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 15 Mutarama uyu mwaka. Uyu nguyu yagiye mu buhungiro, noneho yavuye mu bwihisho yaramazemo igihe, ariko noneho akomereza mu gihugu cy'amahanga. Iki gihugu arimo ni kihe? Nacyo ndakigarukaho rwose nkubwira aya makuru. Hanyuma rero tuza tujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubabwira uburyo Amerika yarashe ikirwa gifatwa nk'umutima w'ubukungu wa Iran. Ntago ari ibintu byoroshye, Iran mu by'ukuri yashegeshwe uyu munsi, turabigarukaho. Hari andi makuru ari kuvugwa ariko abantu bataramenya neza, ari kuvuga yuko ngo Netanyahu Benjamin, Minisitiri w'Intebe wa Israel, ngo yaba yarashwe n'igisirikare cya Iran, ariko ayo makuru turacyakomeza kuyatohoza, gusa ndababwira ikiri kubiyavugwaho. Hanyuma rero kandi Perezida Donald Trump yateye utwatsi ibiganiro bigamije agahenge mu ntambara ya Israel, Amerika ndetse na Iran. Turabigarukaho tubabwire niki kiri kubivugwaho. Hanyuma kandi tukivuga kuri intambara, ambasade ya Amerika i Baghdad muri Iraq yarashweho mu gihe Trump avuga ko yashenye Burundi bya gisirikare byo ku kirwa cya Iran. Turabivugaho rwose muri aya makuru, mwumve niki kiri kujya mbere ku makuru y'ubuga rw'imirwano hagati ya Iran yahihanganye na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ngaruke kuri aya makuru mu buryo burambuye imwe ku yindi, ariko nongere mbisabire ka kantu ni mu nkandi like byonyine kuri iyi nkuru, hanyuma ngaruke mbabwira aya makuru yose uko byifasha. Niba ukeneye kumenya iby'ibwami byibariza bari ibwami baguha amakuru mpamo. Kirabove France ikorera i Paris mu Bufaransa niyo yizewe kandi ifite ubushobozi bwo kugufasha no kukorohereza kujya mu Bufaransa no mu bindi bihugu by'Uburayi, waba wifuza gutembererayo, guhaha cyangwa gukora business. Egera Kirabove France woroherwe no kubona viza yo kujya mu Bufaransa, wishurirwe ibyiza amaso yawe atarabona byanezeza umutima wawe, bikanagufungura amaso ukabona amahirwe yo kunguka biruseho no kugera kuri byinshi utatekerezaga. Kirabove France iguha ubutumire buturutse mu Bufaransa bwabanje kwemerwa n'urukiko rw'Ubufaransa, ari nacyo kiguhesha amahirwe agera kuri 98% yo kuba utabura visa. Ubutumire bugi Burayi uhabwa na Kirabove France buba buherekejwe n'icyangombwa cyatanzwe n'urukiko rw'ubucuruzi mu Bufaransa, kandi bukaguhesha kugenda no gutembera uko ushatse mu bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Akarusho no kugiciro gisabwa ku muntu umwe nacyo gisabwa ku muryango wose cyangwa itsinda ry'abantu bari kumwe, kandi uwemerewe akaba atagarukira i Paris kuko yanatembera mu Busuwisi, Ububiligi, Ubutaliyani, Ubudage n'ahandi mu bumwe bw'Uburayi. Gera ku birenze inzozi zawe zo gutembera i Burayi, kwidagadurayo cyangwa guhahirayo ibyo wifuza, ubifashijwemo na Kirabove France. Ku bindi bisobanuro bandikira unabasure ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ubashakire kuri telefone ubona kuri ekara yawe.
Hanyuma rero nkuko natangiye mbibabwira abakunzi bacu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yeruye ko u Rwanda ruzakura ingabo muri Mozambique mu gihe ibikorwa byazo bitazahabwa agaciro bikwiriye. Hanyuma rero ubu butumwa yabutanze ejo kuwa gatandatu tariki 14 Werurwe 2026 mu gihe ibinyamakuru mpuzamahanga bikomeje kwandika ko muri Gicurasi uyu mwaka umuryango w'ubumwe bw'i Burayi uzahagarika inkunga yo gushyigikira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado. Ingabo z'u Rwanda zagiye muri Cabo Delgado muri Nyakanga 2021 hashingiwe ku busabe bwa leta ya Mozambique yifuje ko zayifasha kurwanya ibikorwa by'iterabwoba byari byarahungabanyije ibikorwa muri iyi ntara kuva muri 2017. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zagaruye umutekano muri Cabo Delgado, abaturage bari barahunze basubira mu ngo zabo, ubucuruzi burasubukurwa, sosiyete zashoye imari mu mishinga yo gutunganya gaze zibona umutekano. Makolo yagaragaje ko amafaranga u Rwanda rwashyize mu bikorwa by'ingabo zarwo muri Cabo Delgado akubye inshuro 10 miliyoni 20 z'amayero ya Union Européenne yatanze kugira ngo ashyigikire ibi bikorwa, asaba ko ubwo bwitange bukwiriye kuba buhabwa agaciro. Minisitiri Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda yagaragaje ko u Rwanda rudashobora kwemera ko ingabo zarwo zinengwa cyangwa zigafatirwa ibihano na bimwe mu bihugu byungukira mu bikorwa byazo muri Cabo Delgado, kandi rwarashoye miliyoni z'amadolari muri ibi bikorwa rukanahatakariza bamwe mu basirikare. Umva uko yavuze ngo si u Rwanda rushobora gukura, ahubwo ni u Rwanda ruzakura ingabo zarwo muri Mozambique mu gihe hataboneka amafaranga ahagije yo kwifashisha mu bikorwa byarwo byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko u Rwanda rugomba gushyigikirwa rukabona amafaranga azafasha ingabo zarwo kubungabunga umutekano muri Mozambique mu buryo burambye. Ati rwose twiteguye kuva muri Mozambique mu gihe umuriro wacu n'ibyo twagezeho bitashimwa. Amakuru rero ateguza guhagarika inkunga Union Européenne itanga mu gushyigikira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado atangajwe nyuma yaho mu ntangiriro za Werurwe 2026 Leta z'Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje ubukangurambaga mu gihe abagize inteko ishinga amategeko ya Union Européenne ubutegetsi bwa Repubulika ya Kongo bukomeje ubukangurambaga mu bagize inteko ishinga amategeko ya Union Européenne kugira ngo uyu muryango ufatire ibihano ingabo z'u Rwanda. Ingabo zo mu bihugu by'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC nazo zatangaga umusanzu mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado, ariko zavuyeyo muri Nyakanga 2024 bitewe n'ibibazo by'imisanzu hasigarayo ingabo z'u Rwanda gusa. Leta ya Mozambique igaragaza ko ingabo z'u Rwanda zafashije cyane, ziyifuza ko zagumayo kugira ngo zibungabunge umutekano wagarutse muri Cabo Delgado. Bivuze ngo mu gihe cyose ingabo z'u Rwanda zaba zivuye muri kiriya gihugu, byanze bikunze umutekano uzongera uzambe, kandi ibi byihebe bishobora kongera kugaruka muri Cabo Delgado. Mbibutse yuko mbere yuko ingabo z'u Rwanda zihagera byari bikomeye, ndetse ntabwo byari byoroshye na gato, kuko wabonaga ko abaturage barahunze, ahantu bari batuye habaye umusaka, inzu zarasenyutse, amasitasiyo, imodoka zatwikiwe ku muhanda, nta muturage wari ucyatunguka, ku buryo aka gace kari karigabiwe n'ibyihebe neza cyane. Rero kuva ingabo z'u Rwanda zahajya ibintu byasubiye ku buryo neza uhagera ukabona ibintu birasobanutse. Rero bivuze ngo ingabo z'u Rwanda ziramutse zihavuye, byanze bikunze dushobora kongera kubona ibibazo by'umutekano. Reka rero tujye kuri ya nkuru nababwiye, aho igisirikare cya Kongo leta yacyo igisaba gukora iperereza ku gitero y'ubwayo yikoreye. Ese ibi ngibi birashoboka bite? Reka tubigemo. Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Kongo Guillaume Ngefa yasabye ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'iki gihugu FARDC gukora iperereza rigamije kugaragaza ukuri ku gitero cya drone cyapfiriyemo Umufaransa-kazi Karine Ebrize mu rukerera rwo kwa 11 Werurwe 2026. Drone ebyiri zagabye igitero mu gace ka Himbi mu mujyi wa Goma
Zicabuise wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF n'abandi basivile babiri. Ihuriro AFC M23 rigenzura umujyi wa Goma ryatangaje ko iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC kandi ko cyari kigamije kwica abayobozi bakuru baryo barimo Corneille Nangaa ndetse na General Sultani Makenga. AFC M23 yamenyesheje umuryango mpuzamahanga k'ingabo za leta ya Kongo zimaze iminsi zigaba ibitero ku birindiro byayo no ku basivile. Kimwe muri byo kikaba cyaratwaye ubuzima bwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma wari umuvugizi wayo mu rwego rwa gisirikare. Umudepite uhagarariye teritwari ya Walikale mu nteko ishinga amategeko ya Kongo Willy Mishiki yatangaje ko iki gitero cyagabwe n'ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Depite Mishiki wirukanwe rero muri Wazalendo kwa 13 Werurwe kuko akimara kuvuga ibingibi no kubyemeza Wazalendo yahise imwirukana iramubwira ati toka ati turakwirukanye ubona ko bibaye bibi cyane. Rero umvuko yavuze ngo turi kwisuganyiriza muri pariki ya Virunga kugira ngo twisubize umujyi wa Goma. Ubu turi muri Nyiragongo mu metero bike uvuye Goma, niyo mpamvu yakiriye gitero. Urumva ko hano rwose yabivuze kandi yari umuntu ukomeye muri Wazalendo. Ubwo rero ibimenyetso byinshi by'ubuhamya n'ubuhamya bigaragaza ko iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta ya Kongo, Minisitiri w'ubutabera w'iki gihugu yasabye ubuyobozi bw'iki gisirikare gukora iperereza kugira ngo bushyire umucyo ku rupfu rwa Karine Brice. Rero ejo kwa 14 ejo kwa 6 umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yagaragaje ko AFC 23 ishobora kuba yaragabye iki gitero ikacyegeka kuri FARDC n'abafatanyabikorwa babyo, ariko ibyo byafashwe nko kuyobya uburari. Kwa 13 Werurwe ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba PNAT ryagaragaje ko rigiye kwikorera iperereza kuri iki gitero kugira ngo hamenyekane ukuri kudashidikanywaho. Ese tuvugishije ukuri bizagenda bite? FARDC izabasha gukora iperereza ku byaha yakoze? Se byashoboka ko wikoraho iperereza ku cyaha wakoze? Reka rero tukurikirane iri perereza tumenye niki mu by'ukuri kizavamo. Reka rero tudatinze tujye kwitangazo ryaturutse kuri iki gihugu, hanyuma mbabwira ukuntu bavuze ko mu bapfuye muri iki gitero n'ubundi haba haraguyemo umuyobozi muri M23 mu rwego rwa gisirikare. Hanyuma rero bakunzi bacu nkoni nayo babwiye, hasohotse itangazo rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigaragaza yuko ngo bagiye gukora iperereza ku bijyanye n'iki gitero cyabaye i Goma. Ariko noneho mu byavuzwe havuzwe ko hapfiriyemo umufaransa Karine Brice, ariko ngo hagapfiramo n'abandi bantu babiri. Muri bo rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu itangazo yasohoye iravuga yuko haguyemo umuyobozi mu bya gisirikare wa M23. Uyu muntu ninde? Reka mbanze nsomere ino tangazo wumva ukuntu rivuga, hanyuma tugaruka kuri uyu muntu. Rero itangazo ryasohotse kwa 13 Werurwe 2026 guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko hatangijwe iperereza ry'ubushinjacyaha nyuma y'ubugenzacyaha nyuma y'urupfu rwa Madame Karine Brice, umwene gihugu b'Ubufaransa wari mu bakozi ba UNICEF ndetse n'abandi bantu babiri bapfuye. Rero iri tangazo rivuga ko umwe mu barwanyi ba M23 n'umwe mu bashinzwe umutekano w'ikigo cyigenga ngo nk'uko amakuru ya mbere yatanzwe n'inzego z'imiryango itanga ubufasha bw'umuryango w'abibumbye ngo yabivuze. Ibiro byabaye mu rukera rwo kwa 11 Werurwe 2026 mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yibanze agaragaza ko aho ibi byabereye bahise bagera abasirikare b'ingabo ngo niko bavuga iri tangazo ravuga ngo aya makuru yibanze ngagaragaza ko ngaho ibi byabereye ngo hahise hagera abasirikare b'ingabo z'u Rwanda, niko bavuze, hamwe ngo n'abarwanya umutwe wa M23. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibi bibaye mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo hari amakimbirane y'abitwaje intwaro arimo intambara ndetse ngo zabe n'igihugu n'abaturuka hanze, irimo imitwe twaje intwaro itari ya leta hamwe ngo n'ingabo bavuga ko ari z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo ngo ba M23. Ndimo ndasoma itangazo rya Kinshasa. Minisitiri w'ubutegetsi bwa leta ushinzwe ubutabera kandi uri n'umurinzi w'ibirango by'igihugu yategetse umugenzuzi mukuru wa gisirikare Auditeur General uri mu ngabo za Repubulika ya Kongo gutangiza iperereza ryihuse rigamije kumenya neza uko ibintu byabaye, kugaragaza ababigizemo uruhare niba bahari no gukurikirana mu butabera abashinjwa nk'uko amategeko abiteganya.
Guverinoma ya Kongo isoza iri tangazo ihamagarira ubufatanye mpuzamahanga bwuzuye cyane cyane inzego z'Ubufaransa, umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga ibifitiye ububasha kugira ngo iperereza rikorwe neza mu bwisanzure kandi mu mucyo. Iri tangazo risoza rivuga ko Repubulika ya Kongo yongeye gushimangira ko yiyemeje kurwanya umuco wo kudahana no guharanira ko ibyaha bikomeye byose byakozwe mu gihe cy'intambara bigirwaho iperereza kandi bigahanwa hakurikijwe amategeko. Bakunzi bacu rero, iri ni itangazo rya Kinshasa. Mwumvisemo ko bavuga ko ngo haguyemo uyu mu François-kazi Karine Brise, ariko nanone ngo hakavugwamo abandi bantu babiri barimo umuyobozi mu ngabo za M23 ndetse ngo n'undi muntu ushinzwe umutekano ariko mu kigo cyigenga. Uyu ninde? Aya makuru ntabwo yigeze amenyekana. Sinzi niba Repubulika ya Kongo yarakoze ubucukumbuzi. Icyakoza iravuga yuko ngo abashinzwe gutanga ubufasha, abashinzwe gutanga ngo yego imiryango itegamiye kuri leta, imiryango itanga ubufasha ngo niyo yaba yaratanze aya makuru. Ayo makuru ntago aramenyekana, no gukomeza kuyakurikirana. Reka rero twivugire kuri Bobi Wine, umunya-Uganda ukomeje guhangana na perezida Yoweri Kaguta Museveni. Uyu munyapolitiki Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi ku izina rya Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda yatangaje ko yavuye mu bwihisho yari amazemo amezi hafi 2 agakomereza mu mahanga mu ruzinduko ahamya ko ari urw'akazi. Robert Kyagulanyi wamamaye mu muziki nka Bobi Wine yatangiye kwihisha tariki 15 Mutarama ubwo amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite yararangiye. Asobanura ko leta ya Uganda imaze igihe kinini muhiga kugira ngo imugirire nabi kubera ko yanze kwemera intsinzi ya perezida Yoweri Kaguta Museveni, ariko ko itamubonye kubera ko abaturage bamuhishe. Ati bateye ingo za bagenzi banjye n'abayobozi, bashyiraho bariyeri naho gusakira imodoka, bafunga banirukana abapolisi nahawe mu bihe byo kwiyamamaza, batera urugo rwacu bakomeza kurucunga. Ntibambonye kubera ko abaturage ba Uganda barancumbikiye barandinda. Bobi Wine yatangaje ko yavuye muri Uganda by'akanya gato kugira ngo hagire ibyo akemura bijyanye n'akazi, aho ateganya kuganira n'inshuti n'abafatanyabikorwa hirya no hino ku isi mbere yo gusubira mu gihugu cyabo. Ati uyu munsi ndabamenyesha ko ngiye gusohoka igihugu by'igihe gito kugira ngo ngire iby'ingenzi nkemura bijyanye n'akazi. Mu byumweru bike biri imbere nzaganira n'inshuti zacu n'abafatanyabikorwa hirya no hino ku isi mbere yo kugaruka muri Uganda kugira ngo mpirimbanire ubwisanzure na demokarasi. Komisiyo y'amatora yo muri Uganda yemeje ko Bobi Wine yagize amajwi 28.72%, akurikira Yoweri Kaguta Museveni watsinze ku majwi 71.65%. Ishyaka National Unity Platform ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ryanze ibyavuye mu matora. Rero uyu ni Bobi Wine umaze igihe ari mu bwihisho. Duhita dujya hanze y'imipaka ya Afrika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump mu ijoro ryo kuwa 13 Werurwe tangaje ko ingabo z'igihugu cye zasenye ibirindiro by'ingabo za Iran biri ku kirwa cya Kargil gifatwa nk'umutima w'ubukungu bwa Tehran. Uyu mukuru w'igihugu yagize ati mu kanya gashize hashingiwe ku ibwirizwa ryanjye ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati zagabye kimwe mu bitero bikomeye mu mateka y'uburasirazuba bwo hagati, zisenya burundu ibirindiro bya gisirikare ku kirwa cya Kargil. Trump yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kudasenya ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli biri kuri iki kirwa, ariko ko Iran cyangwa abandi bari kuyifasha mu ntambara yatangiye kwa 28 nibakomeza kugerageza gufunga umuyoboro wa Hormuz nawe azisubira. Igisirikare cya Iran cyatangaje ko kurasa ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli n'iby'ingufu bya Tehran bizatuma nacyo gisenya ako kanya iby'ibigo byo mu burasirazuba bwo hagati bikorana na Amerika bihinduke umuyonga. Mu gitondo cyo kwa 14 ibinyamakuru byegamiye kuri leta ya Iran byatangaje ko nta gikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli biri ku kirwa cya Kargil byangijwe n'iki gitero. Ikirwa cya Kargil kiri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umuyoboro wa Hormuz hafi y'umujyi wa Bushehr ukora ku nyanja. Igice kinini cy'ubutaka bwacyo gifite ubuso bwa kilometero kare 20 cyuzuyeho ibigega by'ibikomoka kuri peteroli. Kargil ifatwa nk'umutima w'ubukungu bwa Iran kubera ko 90% by'ibikomoka kuri peteroli iki gihugu cyohereza mu mahanga binyura muri iki kirwa kiri mu majyepfo. Ibikomoka kuri peteroli rero iyo soko y'ubukungu bwacyo. Ibikorwa biri muri iki kirwa byubatswe n'ikigo Kargil Chemical Company cyahuzaga abashoramari b'abanyamerika n'abanya-Iran mu myaka y'1960. Ali Hossein Khamenei wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran yongereyemo ibindi byinshi mu gihe yari ku butegetsi.
mu ntambaro ya Iran na Iraq yabaye mu myaka y'1980 ibikorwa byinshi byari biri muri iki kirwa byarasenywe, ariko ubwo yari irangiye hubatsweho ibindi bishya, harundwa ingabo nyinshi kugira ngo zikaze umutekano waho. Mu cyumweru gishize rero Yair Lapid wabaye minisitiri w'intebe wa Israeli yagaragaje ko gusenya ibikorwa remezo byose Iran itunganyirizwamo ibikomoka kuri peteroli birimo n'ibiri ku kirwa cya Karge ari byo byaca intege ubutegetsi bwa Tehran. Abasesengura iyi ntambara bagaragaza ko gusenya ibikorwa remezo biri ku kirwa cya Karge bitagora Amerika na Israeli, ariko ko atari icyemezo cyo guhutiraho bitewe n'ingaruka zishobora gukurikiraho. Neri Gwiram ukorera mu kigo Chatham House nk'inzobere mu by'ingufu aherutse gutangariza France 24 ati Amerika na Israel bishatse kukirasa bifite ubushobozi bwo kubikora. Professor Scott Lucas wigisha politike mpuzamahanga muri kaminuza ya Dublin yatangaje ko ikirwa cya Karge kirashweho leta ya Iran yasenya inganda nyinshi mu burasirazuba bwo hagati kubera ko nta mutungo wayo yaba ikiramira. Ati urashe Karge leta ya Iran yavuga iti murabona ubu ntacyo dufite cyo guhomba kuko ibyo twari dufite byose byashize. Ibyo bivuze ko yafunga umuyoboro wose, bivuze ko basenye inganda zo mu burasirazuba bwo hagati. Iki kirwa ntigifatwa nk'igifitiye akamaro Iran gusa kuko sosiyete zikomeye zo mu bihugu birimo iby'Iburayi zikiguraho ibikomoka kuri peteroli. Abasesenguzi rero bagaragaza ko Amerika igisenye byaba ari igihombo gikomeye kuri benshi. Tukivuga kuri aya makuru, ubutegetsi bwa Trump bwatangaje ko Perezida Trump adakeneye ko habaho ibiganiro biganisha ku gahenge mu ntambara Iran ahubwo ngo izakomeza. Umuyobozi muri White House yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko Trump yateye utwatsi igitekerezo cy'ibihugu bimwe byo mu burasirazuba bwo hagati byumvaga ko habaho ibiganiro bigamije kugera ku gahenge. Amerika ivuga ko Iran yanze agahenge mbere hose kugeza igihe Amerika na Israel bigabyeho ibitero. Watanze amakuru yavuze ko Trump ashishikajwe no kurwana intambara ngo ace intege ubushobozi bwa gisirikare bw'iki gihugu. Undi mukozi wa White House ati ntabwo ibyo bimushishikaje nonaha, ndetse turakomeza gahunda y'intambara, wenda hari umunsi bizaba ariko ntabwo ari ubu. Perezida Trump yavuze ko ashobora kuba abayobozi bashya ba Iran batangaje ko bashaka ibiganiro kandi bizaba. Ubu Operation Epic Fury ngo izakomeza. White House yavuze ko ukuriye umutekano wa Iran Ali Larijani na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Araghchi bashatse kunyura muri Oman kugira ngo habe ibiganiro bigamije agahenge mu ntambara bishobora kugirwamo uruhare na Vice President wa Amerika JD Vance, ariko ngo ntibyemeranywaho. Intambara ya Amerika rero na Iran yatangiye ku 28 Gashyantare murabizi. Amerika ivuga ko ishaka guca intege umugambi wa Iran wo gukora intwaro za nucleaire, ariko abasesenguzi bavuga yuko Perezida Trump atari yo gahunda nyakuri afite. Hagataho ambasade ya Amerika i Baghdad mu murwa mukuru wa Iraq yarashweho igisasu cya misile bituma umwotsi uzamuka hejuru y'inyubako ya ambasade nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Bisubiramo amagambo y'ababihaye amakuru ariko bidatanga amakuru arambuye. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press byatangaje ko igisasu cya misile cyakubise ku kibuga cy'indege cyakubise ku kibuga cy'indege za kajugujugu kiri mu rugo rw'iyi ambasade ya Amerika. Ibiro n'amakuru AFP byasubiyemo ababihaye amakuru bavuga ko indege nto y'intambara itajya mu pilote drone yakubise kuri iyo ambasade ya Amerika i Baghdad. Icyo gitero cyabaye mu nyuma gato yuko abarwanyi babiri bashyigikiwe na Iran biciwe mu bitero ku murwa mukuru wa Iraq, nk'uko ibiro n'amakuru by'Abafaransa AFP byabitangaje bisubiramo amagambo y'abantu benshi bayihaye amakuru. Ibiro bibaye mu gihe kwa gatanu Perezida Trump yavuze ko Amerika yashenye burundu buri hantu ha gisirikare ku kirwa cya Karge cyo muri Iran, ndetse akaburira ko ashobora kurasa ku bikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli byo muri aka gace. Mu gusubiza, Iran yaburiye ko ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli by'ingufu z'amashanyarazi bya kompanyi zikorana n'Abanyamerika bizasenywa igihe ibigo by'ingufu bya Iran nabyo bizaba byatewe. Ibikomoka kuri peteroli bigera ku 90% by'Iran yohereza mu mahanga binyura ku kirwa cya Karge na yababwiye. Ibiro ntaramakuru Fars bifite aho bihuriye n'umutwe wihariye wo mu ngabo za Iran witwa IRGC byatangaje ko ibiturika birenga 15 byumvikanye muri icyo kirwa mu gihe cy'ibitero by'Abanyamerika. Fars yatangaje mu butumwa bwo ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram ko ibyo bitero byari bigambiriye ubwirinzi bwo mu kirere, ikigo cy'ingabo zirwanira mu mazi, umunara wo ku kibuga cy'indege wo kugenzuramo ingendo z'indege, hamwe n'inyubako z'ikirongo ibikwamo
kibikwamo indege za kajugujugu. Igitangazamakuru cya leta ya Iran cyatangaje ko nta kintu cyangiritse ku bikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli byo ku kirwa cya Karg. Mu yandi makuru, bamwe mu baturage ibite Iran babwiye ishami rya BBC ritangaza amakuru mu rurimi rw'igiperesi ko uwo murwa mukuru wa Iran warashweho bikomeye mu ijoro ryakeye muri intambara rero imaze ibyumweru bibiri hagati ya Amerika, Israel ndetse na Iran. Igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko igitero cya misile cya Iran kibasiye umujyi wa Shoham rwagati muri Israel mu ijoro ryakeye. Amafoto agaragaza inyubako zangiritse. IDF yatangaje ko kuwa gatanu warashe mu kigo kiyoborerwamo ibitero by'umutwe wa Hezbollah ufashwa na Iran i Beirut mu murwa mukuru wa Liban. Yongeraho ko mbere yo kugaba ibyo bitero yabanje kugabanya ibyago yo kugirira nabi abasivile. Bakunzi bacu rero tukivuga kuri aya amakuru akomeje gusohoka ariko ataremezwa. Aravuga yuko minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ashobora kuba yarasiwe muri ibi bitero bya Iran iri kurasa kuri Israel. Amakuru rero yagiye hanze n'amashusho agaragaza abantu bavuga birumvikana, agaragara hari abateruye ihema bivuga yuko ryari ririmo uyu mugabo abarishyirwa muri ambulance. Nta makuru rero akomeje kuvugwa ariko ataremezwa. Turaza gukomeza kugenda ducukumbura hanyuma tukaza kubaha amakuru mu buryo burambuye. Rero reka mbere ko ngana ku musozo mbibutse yuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yavuze ko ingabo z'u Rwanda zizava muri Mozambique igihe ibikorwa byazo bitahabwa agaciro. Leta ya Kongo yasabye FARDC gukorera iperereza ku gitero cyagabwe i Goma. Ibyo twari turi kwibaza niba koko FARDC yagabye igitero none yanakora n'iperereza. Turamuze kujya muri commentaire namwe mu bitubwireho. Hanyuma rero kandi ubutegetsi bw'Kinshasa bwasohoye itangazo rivuga yuko mu bapfuye muri kiriya gitero usibye Karine Prince wo mu Faransa, abandi babiri bavugwa barimo ngo n'umuyobozi mu ngabo za M23, ariko ayo makuru nayo ntabwo aramenyekana neza. Bobi Wine rero yavuye mu bwihisho akomereza mu mahanga mu gihe Amerika yarashe ku kirwa gifatwa nk'umutima w'ubukungu bwa Iran. Trump rero yateye utwatsi bijyanye n'ibiganiro byo kushaka agahenge mu gihe ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika i Baghdad muri Iraq nayo yagabweho ibitero. Bakunzi bacu rero munyemerengane ku musozo w'aya makuru n'abateguriye. Turi ku cyumweru, mugire amateraniro meza bayajyamo, mugire misa nziza, tubifurije umugisha w'Imana. Mugaruke mu kanya tubwira andi makuru abagezweho. Mwari muri kumwe nanjye Jean Pierre.